Murimu wa COVID-19 ugithia na mbere gutamba kaunti-ini itiganite guku bururi-ini, Ministry ya ugima wa mwiri ni yonanitie kieha kumana na andu kwambiriria kwagarara mawatho maria magathikitwo na kwambiriria gucokereria muturire ta hau kabere, undu uria umenereirio makiria kuona ni hindi namba ya arwaru yambatirite umuthi uri muthenya uria bururi wandikithitie namba iria nene muno ya arwaru. Rungu rwa mathaa 24 andu 829 nio mathimitwo murimu wa COVID-19 kuri andu 389 monekanite naguo na gucungira namba ya arwaru gukira andu 7500. Hari namba ino ya arwaru uria munini muno ari na ukuru wa mwaka umwe nake uria mukuru muno ari na ukuru wa miaka 93 guku athuri magitongoria na namba nene gukira atumia. Hari riboti cia arwaru umuthi kaunti ya Nairobi niyo itongoretie na namba iria nene muno iri na arwaru 248, Kajiado ikarumirira na arwaru 36, Kiambu na arwaru 27, Mombasa na arwaru 23, Busia na 17 na Machakos na 10. Kaunti cia Kajiado na Nairobi ni hitukite Mombasa na namba ya arwaru eru kuonania ati aikari a kaunti ici riu magirirwo gukorwo na ubaciriri wa mwanya mihango-ini yao ya o muthenya. Namba ya arwaru igithia na mbere kwambatira ona yaria mahonete murimu ino irabatira amu ihinda-ini ria mathaa 24 andu angi 88 ni mahonete murimu uyu na makarekererio kuma thibitari itiganite gukuna andu angi 5 magikua na gukinya namba ya iku 159. Namba ya arwaru a COVID-19 irere yumiria o muthenya ni thiete na mbere ikiambatiraga, Ministry ya ugima wa mwiri ikiuga ni kumana na namba nene ya ithimi iria iratabanio o muthenya kuria riu mahinyiririe ni hari bata wa o mundu kurumira mawatho maria magathikitwo makiri ihinda-ini riri bururi utanyitwo kuhingurwo. Ngiribotera Inooro TV kuma mucii munene wa Nairobi, njitao Kate Muthoni.